Hello gagayam na imbag nga orasyon, matutudong aldaw kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa Tarina saan napud no nagantin tay drama ita. Nga makablawa mampay, ni Nanay Maxima Macaranas, di Tabimonton, Malig Isabela, from Joycel Macaranas. Ni Mary Grace Lardisabal, kani Edenis Danao, di Tarizal, Purok 3, Santiago City. Kasi mantiko na ni Kab sa Tarina. Dear manang biyanang, may sa construction worker ti asawak. Kat gaputa sana kamapna kiti sweldo na yawawat na kanyak, nagaplayak ang trabaho iti abroad, kat kasi na naprubaran nagiti papeles ko. Rugyak tag salaysay, iti umadanin ti flight ko. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon may iti usaran ni Rina nga agabrod. Ah, Lucas ta. Agabrod ni bakit mo, manay? O nanang, umadanin ati flight na. Adapi paggastusan na. Ay, kastaya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Agpilit mo. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mat di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaadaw iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak amaneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpet kakit di iti babae ito balay no ada ako ni Jabron. Ha! Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Jak mo't may turad nga ramidon ti kasta ah? Dapat lang atan eh. Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. Ada pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko! Nakarubat kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko ito manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawon. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak ito manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no ada ako ni abroad. Wen mat nga men, maneng. Ang mga no apagsibo ni Rina, adan yawid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't tinasaya at kan saan? Sa bagay, Rina, awan pagdaragam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod, ananang. Tapno amok ti mapaspasamakid taw eh. Habang ada kay di abroad. Ray, ada ka mo't gayam nito balayaw manay. Apay, awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Nay, apay ngay. Nagabrod la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko mga ron saan ka ngagpampambarlaan. Tanay, narigat ti trabaho di anak may ija abroad. Agkalyo ti ima na ngagtrabaho ija eh. Uwan tatang, amok na ita. Nga lang araw, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta ka nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito eh. Kanayunak nga mapuypuyat. Basit pati kanak. Kanayunak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mat ngamin ti agabroad. Kurangam mat ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskarte. Han mo nga mo tag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon matiswildom. Kasano nga roda maka-sideline ak kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mat kayat nga ag day off ak. Nala, gusto. Nag-ado man nga ibagbagamon. Aminam ka din nga, agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ron dagi jay ko kumarek, ta naggagagat as asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka, doble ang tigagat mo. Triple ang paikit di ah.
Eh, Kat naimbaganan dyan sakit itiyan mo. ada pa ibasit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayam tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay, permit sakit ti bagbagyak itoy. Makabannog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maning. Hangka nga agdam-dam ay lang ita. Uy, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple juice, kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isang tistor mo insan. Ta pag inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadut ako ngagluto. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabannog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga kasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Isong anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansip. Mabiit lang tayalaan ka. Ah, ay kat agyang manak nga rod insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na, nakitak ni Maneng nga manugang tay jay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngag merienda. Anya? Na ay, imbag man ta, merienda laangan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa yan nangan iti pansit. Agasam ngay dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda a merienda. Di na mo taginaw. Imbis nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sa ama. Pasig sabat nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di ah. Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas-gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Oray pupuutang anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam naman nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka ba? Isat mo. Nay, adang samat okasyon iti balayo paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kantwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang man paray. Kain nakpay. Wala, mangan ka. Isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latama tanak ka. Angem ada sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramidin na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglot-lotol ti kanan na? Agpalpalutong sa iti store ti kanan na. Ay, awan magastusan o kas ti aramidin na. Si madutmutang manipod nagabrod ka anak ka. Ne. Madi ate kastang araramidin na. Hana nga mo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yung te overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipaw-pawit ko nga kwarta. Ay, saus, ibagbaga ka na nakaw. Sayang, tipaw-pawit mo, no panuy-nuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanday di nga maning. Hello, Rina, bakit? Ano nga mo tirigat ito abroad? Puyat, banog, bisin kan iliw ti kalabal ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Apay mananaya bakit? Kasladaman basol ko niti kasta pa nagsasaob. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amok ito'y. Tasabalit ti sauda. Handa nga mo tag English.
No, sakit ti bagbagyak nga trabaho, awan mga papros, iti bukot ko. Rina, Nag-uyong to pa dagiti amo kay Toy. Karkaro jay babae, naimon. Kayat ko tagawid, nga manano saklang itoy. bakit? Kayat ko nga makaurnong tayo de kwarta. Iso nga nano sa akin Toy. Pagkatapos, kasadararami dumita. Ha? Aramidak nga. Hang kaman mat nga agin dadamag. Barayo buyo ka nga, agbarbatak ka pa'y. Anya nga datangar aramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda sa store. Apay hang kang aglot loto. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la nabartekak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawidak mo't la adagos. Maditekas na nga aramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi ah. Hang ko nga itulog nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maning. Manipod tata hang ko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta. Tapno damat kwartam. Hang kang agdanag ta aguror nung akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanya no di na kun pauitan ta damat kwartak. Tiladyak kayat kat ti padaksendak. Sana po nura kita anay danon kan Karina. Sige tane, agtrabaho akmanan. Nagsakay ti sikat kong agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mau. Nagsarita kayaw na ansay. Wan, bitaw. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan na, data tinagregregat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawag ni Rina. Sa idin si Kugko, siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay, wang gaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsaksakit. Puyatan na ta idi abang asasikaso kang kwa na. Kanayon pa ide ama ospital. Wan nga ron Sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa bali ti agnumar. Di ba't sadot nga asawa na? Naglalaingan nan nga ay. Iso nga ron day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kasta ti kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isura ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabaho. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti dayta. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaang ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalata, kat agsingsingpot kalata. Saan ka nga agrebrebel day, anak ko? Nadto'y ti kwartam, bitaw. Nay, apay, manaw timpawit di anak ta. Dahito laang? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin tamot iti kwarta ta. Tapno ada kautan tano ada emergency ta. Nayunam, nabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanamay. Si Kamal lang aro dalakla kaya mal. Manipod pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No da makita mo orderam. Ket uray ata mausar mag. Mausar nga? Diyan order mo akaputay, di mo maususaran. Nakabitin lang jay sa lapayan. Ay ket kasano nga usarag, ket awan madto daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang jay. Nagalas sa mag. Peke mo't na nga aircon. Nagdaklan na di picture. Ang no sumangpat. Sangadangan lagayam iti kadakkel. Uman-order ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Ada pa'y sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang jay.
Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nan, nayunamkit nila ito. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngay nakagbartag-bartag nita kan agbababae. Adto tili magasaw. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay amman ta ornong-ornong, ta lakay kan baketan. Kano da emergensya pagkastusan tangay. Adamat jay anak ta ija abroad. Bay-bay ang natakot adadakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pailaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam, tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Kaimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwarta kita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwarta. Inton agpaw it ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran yung ay. Dahil ito man na Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang. Aday. Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi mayla. Ala, saan kayo atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan di na kami pautangan ni di. Tamom ngawan pagbayad may. Ala, saan ante? Ay di ka naglibak mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ita, insan. Amumat ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi nakaabroad ni Rina. Una, nang runay ta, tay sudan ti pagpawpaw itan ni Rina nga asawa. Lukas ta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana tayo ti panggapwa ka mangguray ti asawa. At damat kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas itanda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sandak kumamot na padaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta ka nga dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga ti ag-abroad. Hay, banog nga kan na yun. Bala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayo nga kanina na? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nawan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasik ti sweldura. Mabanbanugak nga rodan iti abroad. No ag-awidak ita, hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na, tahan ang amot ag-diskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak kaw. Sa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan da ko maamangay ayo kan ko na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina, awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen met nga main manay. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskarte. Di mo lang arudan maikan iti napintas sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng.
Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masurok. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta, ansay. Awampay mo nga rod. Hindi pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ta ti sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na, ta nagsina dan iji asawa na. Ay, wan nga rodra At nananay, isong ti umawag. Ay, isong bata mo ang lakay. Wait. Hello, nakaw. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanya yo. Amok nga rurayan niya ti pawit ko. Anda nga may nangusara kay ti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Ang kayo ko mga agungungot niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanya iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay kunana? Boyfriend? wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Isumarot pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti pawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya man. Ang damat manan ka inagaw ta, bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ay, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, ngam, nag-adumat gayam ti asawa na. Adda bakat nga asawa na. Adda middle age. Kanadag taon iti 20. Anya? Ay, gat idarom mo Barwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resibo, edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensya. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigati trabaho ay jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Tasininaam mo nga minin. Ay, hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Barang agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat na nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Hello gagaya manipud man kanikab sa Juana sa napud na nagan dakin kapadasan iti may patanga-tanga drama ita. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin makablawa mampay ni Harriet Bumakas dita Kalinga, Rolando Guerrero, kani John Stalapi dita Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunani kabsat Juana. Dear manang biyanang, may papani ti kabsat mi ti pagtarayan to istoryak. Inlaklakay ti kabsat mi tagpapanawa iti barangay mi. Tatunggal mabartek, adalat na madi nga aramidan na apakasarsaritaan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. RJ anak ka, ingkaman kitaan ni uncle mo Basilio ijay balay ni tatam amulaw. Kasangay nga mintay anak na. Kat inawis na ni ulitag mo itay. Apay aya na nam? Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaaro kano ti barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Unayan niya, uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag ko maano kabailan ni Duna ay awid ni uncle mo.
Saan mat nga road? Sapay adun sa ti sangayli da ijay. Un nga road Kasano no makurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kan kuan Alang arod nanang tadagasak ni Insan Roli. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ay, in-enjoy pa lang. Apay nga sinukundang matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartag mo. Agawin na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Oo, agsubliak nga rin dyan. Balay ti kumparing Di da ka kayat ijayon. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kulditum pa'y kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurs na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya sa awa na. Amangan no si kati umuna ama ustel iti kastangar aramidang Basilio. Araklatan tinlinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad namin iti na dya pare mo lang. Sa kumata asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio ije kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga rudan tinapan nang ipastor iti dingon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabasat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan taramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mang kursunada kunkwana. Sapay umanaram no kasjay anakainom. Itaalakayan sa kundi aram. Hindi pa'y lako makamambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay? Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linuguban da kano iti tersena nito net. Karit kano ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay nabarbartek manin Nakarit kano, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano'y sulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag ata da nga nawa. Ano saan, ang mga noan yan tinapasamak kini Uncle. Ay, ako. Jakbat may mula ka tanda ka ti mata. Ay, ka. Anya kami tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka, RJ. Tano saan, ang mga noan yan tinapasamak kan ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan nagitinang lugob kan kwa na. Ti mata. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawid ang uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang tunik. Unay mat ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ako. Timbak ko sa matan. 5 anak sabayan. Tumakder kayo dito ng kal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na uncle mo. Tama nga nagsubli na kita ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni Uncle mo, RJ? Wan nga rin nanan. Diyak matan bakit kita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni Uncle mo dayjay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wana na. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawak. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo matinangkal. Nagsagit na dyan ko. Kakapsutak. Matayak sa matin manang Juana. Archie ka anakan. Ay,
Mapungsat sa matan ti angas ko. Di yu itulok Uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni Uncle. Sa bahalin ti langana. Sige, anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor ngay, wana. Matay ka din ni ading ta Basilyaw. Saan pa'y siguro, manang? Ngam no itultuloy na latta ti aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayaan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko, manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado kaya langit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayo ti makaamoy si bangkag ko ay. Dapat dua akal din ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samat tayo jay. Paggunwaan yun tulatan ano ko Ay, saan ka pa'y amatay Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay so ti pagbayad dito ospital. Uray dinwang laeng, agbatin di dua akal din. Piman matay nuwang kao. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, maila akong. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaang nga. Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan, kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo, itinangag ko kanakwada. Kenapa ba na makaruwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Sabno umatindog pa itibiyag ko. Katrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, dan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panurot siyaw. Wain ka anakan. Nangibati na pa yung arun iti Biblia. Tapno ada ka no basbasaag. Kitagyaman nak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo lang ti madmadlaw ko. Nga anya na. Manipod idinakaruar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tonet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanin nga di ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbalihon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uleng. Ni Dona ngay nga anak mo. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kan Dona. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayo dagiti dakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad dagiti nakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam, kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, wana, agam ang mga usamot ti kabusat ta. Ay na,
Denggumlatan no anya ti ibagana manang uling. Panagkuna, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsat ta. Aya, Ala, agkidem kayo adwa manang uling ken manang Juana. nay, apay ngaya pagkidumenda ka may kabagays. Basta agkidem kayo, ta ikararagan kayo. Ala, Ne, apay asinurot nak dito'y kusina manang uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di sa halasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan nga agsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan. Kun kunaklaang dayjay, tani matuu ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsat ta kabagays. Mangas kasaba mo't ting. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbagamanang. manang Juana, manang uling. Ayan yun ay. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan ti mapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamu ka namang sango kang kwana. Dinakpanawan amanang, manang uling. Di kay pemot nakaluto na nan. Anyat inarami jo ay Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaba ni uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan kuana. Tamangan noan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng ah. Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, uncle. Unsa ah. Makapaikawa mo't niya, uncle. Ang amkit di, maragsakan ak tarag balbaliwan. Una, nasaysaya atin ti kastangat aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na nan. Mailiklik pa, iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Adun sa ti bisita da ita, uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaan ng timapan ijay, uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay di atat tao, do na. Diyak kaya't ngagnanayon ti panagbasol da. Masapol ngagbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatrakaw ditoy. Agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas na ita. Ken nadaman babairo ditoy. Agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadachismusa ditoy. Aday talamang padpadakas. Iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mo, ti kasta nga aramid mo, no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumanunita. Pasagitan na sangat. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka rito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amok ti ibagbaga. Amok ka managbasol kayo, na kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kaya sumantong kita, lugumandakan. Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. Kayo kakado, lugumantay lang ang kalangay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insando na. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iti balay da tatamulo. Apay,
Anya man ang tinapasamakin ni Uncle mo, anak ko. Linuguban na ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartek da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudo na anak ko. Apay ngamin nga ijay pa iti pinili yu a kasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Jakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Itata nagbalbaliw akon. Kaste matlata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kini Uncle mo, RJ. Sa bagay mat katiya, isublik santay sigod na bisyo. Ha? Ay, ni saan kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay ngaya kastoy. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublian dagiti bisyong. Ay, wen manang puno na ita. Panubok la siguro na ito, oy. Siyat mo, pare Basilyaw. Kakaisuna, naita ka lang manay, nasimbango ka na kamay. Ay, diyak kayatin, tiya ginom, paray. Nadaulan ti arak ti bagi tayo. Usarantay ko ma ti bagi tayo, pare ti pagayatan ti apo. Anday ta ka manay. Tilalablabi naman, paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan, pare. Agpada ta lakayain. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw ka matan nakas kanyak. Tuladan nak, pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay katun awan mo't mangiparit anak ko. Kasta, adan nobiam. Wanang kal. Kahit, anyat planom. Ikasarambon, tinobiam. Wan ko maangkal. Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkal, kat nobiak matan. Uray pa'y. Baso, nagkaida kayo, adi kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka, ngagbasol. Manang Juana, di mo itulok ngagkaida da RJ kan tinobya na, ta basol na ita. Agkasar na pa'y nga umuna saan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay kwa. Makimisa kamot ngamin. Kanagbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit na ngagkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby. Ura, anyamot na ita akang kanta mo. Apay ka di, Uncle? World song na ita. Nainlubungan na kanta. Saan ba nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan nagita anak yung ay. Kanila kay mao manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapag na. Kanido na mat nagpasintraw.
Ni RJ mat adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atallo ti makimisa. Alang arod. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae manang kuana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkaukawas ko? Ti babae masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabaling, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, uncle. Nag-OA matan. Amin matlakit din, pakibiyangan na. Dilawan na amin na tigtignay may akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun di ulitagyo. Makapaungat mat na maminsan. Nalabas mat ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadungay bagbaga na. Sumanermon. Uray ko man, no di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay-an yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wala, handa kayo. Payak pa, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay man ti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybay-an yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Hello manan, gagayam na yung nga oras kanal daw yung amin, ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabs Atlita, saan napod na nagandakin kapadasan, iti may patanga-tanga drama ita. Ngayam sakbay na makablawa mampay, da Kimberly Diana Rose, kita Hong Kong from Santa Marcela, Sipa, Apayao. Ni Ana Patricia F. Villanueva, dita Victoria Tarlac, kani Kabsat Justic Turingan. Kastimanti ko na ni Kabsat Lita. Dear manang biyanang, aklo na kakonsintidorak nga ina, taure amo kamadita raramidan da anak ko, kanunungak latta, banag apang sesermonan kanyak ti asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, apay dagita. Akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito'y balay da bed. Dituya kong nga agnaad na nan. Apayan. Agsina kamin ka ni Clara. Tsak kayat ti ugali da dya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado, areklamo na. Para manamang nga minauray maminsan laang. Nariga at imadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalit ti kasya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sina akon na dya Clara. Saan lang ba't nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala agbirok ka langan iti sa balay. Pagadalam da ita, inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babae kap-kap na kam. Saan nga minakomkomporme ararmam dita? Apay, magtakas di ti ibagbagap iti anak ta, lita bakay. Apay, adaman na naisawang ko, di mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwem no na ti pudno arason ti saan da pagkinkin na awatan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam. Amom ba ti family background da ja Clara, broken family da. Iso sigura kas jet ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakay. Amangan no iso ti may sa arason ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybayamon lakay. May mayak malaan no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbarin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo kuyo kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awer kan kwa na. Awan ngamin ti amok apangital kakan kwa na. No di da kayo laang. Papa na maya, Aga brudak nanang. Kit no mabalin.
Ibatik pala kada kayo ti apo ko yo. Ala. Aga broda, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yo. Amo yung ti ugali ni David nga anak yo, nanang. Tayraman mo pala ang badya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yo, nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay ang nagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on ka. Nanang, Talaga siguro asan na kayo tagkagasan. tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusin nyo, nanang. Rumbang laang. Saan matamabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko, nana. Lukas ta, agabrod kan. Wen ko mangarod, nana. Ano sakti mayadayo iti anak ko. Ta para matlaang iti masakbayan na ti kasting aramidat. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Tasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan, sapay la ko mga road ta makatumpong ka iti nasaya at nga amo, balasang ka. If tomorrow na makas... Nabartak ka man na nag-awid si Kanabay. Anya kayo matantatang. Kasangsangpit ko pa lang. Mungat adagos ni pasungad yung kanyak. Ano mo tikas tangaw ka na yung. Laklakayan kayo nga di kayo pala agbalbalaw. Kasta ka na yung ti aramid yaw. Sika, tirumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam ka na kat mayat ti kasta nga aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsarot-sarot ka matay. Di kan makitinulaw para iti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oray sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot adabay. Kastamlat akanayo lang. Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na iti akwarta ba kahit Impawit ni Clara. anya? Ay na, nakakasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipaw iti ti kwarta. Tada ti mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng nga si kaswanta at apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Marang sikat idenggan na. Tanong siya, di nakdengdengan. Pilosopon na. Ibaga, tapno agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsensyon ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sa nagaputaan da ija abroad ni Clara kat isumot amin ang tiyaggastaws. Ni David nga anak ta ti lalaki, bakit? Iso ko ba tinumiro unaw amang suporta iti anak na? Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mangay bagbagamag. Pangasiman, David, anak ka. Agnakam ka, tasaan kan nga ubay. Apay man na nakasta ti tono ti boses yu tatang. At naman ang basol ko, adyak amaw. Talaga ka din awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak lang ti karuba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisyak nga rod pa'y. Bisik ka nga, agbisbisyaw. Ay na, agnakam ka kumamot din Uray para iti ubing laang. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw. Di mo'y panamnama amin kan kwa na. Dakil mo ti ipaw-pawit na tatang. Apay pala nga agpanlugak ngay. Na! Kanwan gayam. At dan nobyak kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Alya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kahit apay adi mo labdan ang mangilimin man ang iti sa balay a babae.
Ay kabayaan no kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay Nga oray awan trabaho na. Makasapul to Kanan nga tamaw. Ang mga da trabaho di baro anubyan na. Kanayon mo latan na konsensyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Amang ano pa kay sagmakan na dahi ta apanang kung konsentem kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa ilang ti apo ko ta. Pumanaw ka man pa ilang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika di. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din, Nasaya at matapo ka. Awan pagdanagam kang kwana, Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka ding aday nyawid ni David a babae di na balayo. Awan po na, anya ko maita. Nabayag mo na nagsina kayo ita anak ka, sanaya. Kaya ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanya, Nanang. Wan, pudnaw. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Ngam apay ananang pay lati awag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minan tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga nga raw. Ngam di kan mang namnamak kan ni David tanay. Adan sa baling asawa na. Mabalin mo matkati makiasawa iti sa balin o kaya mo. Basta di mo liplipatan te responsibilidad mo iti anak mo Wala nang. Kasta kumama nga rot at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak ni. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi itapu ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibaga mamagkani bakit mo tagluto ka nagdalos dito'y balay? Senyorita mo, dito'y. Anusan nyo pa lang ti mga ramid karagita nanang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa agin na umag. David! Agin pakikan, tapumanaw tan dito'y. Ha? Ni, apa yun, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Pumanaw tan dito'y. Tamangan no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumon. Nagalas magayam ti ugalim. Sika tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Amom nga da trabaho, pagtrabaho na. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargar tata pumanaw tan dito'y. Ha? Suwapang magayam tayo dya babae. Imbes nga may najay anak ta ti bagbagaam tap nagtrabaho. Di lang mapay. Jay babae tagtrabaho. Ngam isaw addalang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya namoy. Okay. Pag nainanda nga rodan. Kagawid na siguro na yung balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Ha? Clara? Adakan balasan ko? Una na. Ala, umunag ka balasan ko. Agyamanak, Nana. Pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswa. Amo yumat, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyak. Iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot ka na yun ko iti nga ibaga nga open to'y balay para ken kabalasan ko. Agyamanak manin, Nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan ako nga agsubli iti abroad, Nana? Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umon ti anak mo. Wala na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguro day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko, kunam, Clara. Wala nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo ko yu kada kayo. Ay sana mabalin, Clara. Kalpasan ti adwarigat mi kang kwana. Basta alam latan ngawan na nyaman na. Apay, kastalat kalakanay Ha?
Pangasim Clara, pumanaw ka pala. Jak kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda jak Clara. Agasam, alaan na kanukay din tapo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Ibati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latando kay kaya na. Ay isa na mabaling ti kasta kanyak, Gabriel. Kapilitan adata ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, jak itag tapo ko ta. Naglalay nga ngay. Saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Katsi ka matiinan ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon ti rigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay-aywanan da ti anak ko. Ay sus, madi ati kasta nga ibagbagan na. Kunsim ti durlang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti bag-anakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam, bareng matulungan na ka iti daita, balasang ko. Pasensya ka niti panagsasaw ni Bakit, Clara, malasang ka. May kawala siguro na dyan, ta alaemon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunag to nga ipasyar dito ni Travis. Ala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakit. Ipasigurado ken ka ama alam mo't laang ti apo ko may. Agyaman na, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasano nga rodaytan ngay? Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko ta Bakit. Ayaw uray pay. Di nakabailan ti mang padakkel ka ni Travis. Kabalan na. Iso nga raw na nagabrown tapno makaornaw. Isubli na ni Travis ti balay. Idarum ko na dya babay. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot laang. Kung may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Amangan ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mo't day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamuudyanan na. Makadwak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't na di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan, sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar ti asawa na nana. Uray numangmangtad iti suporta ti anak na. Saan nana? Okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manan nagsasakit abalikas ti mangko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang a road, agpatibker ka balasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kan tuman iti tinapay ija istor ko. Ta naibusan tilako. Ay sige nana, taibagak to kadagiti para deliver. Makumikom dapay ngamin dito'y bakery. Ay na. Dimbakalan to'y bakery balasang ko. Limawan. At dapayan pagmeryendaan dito'y unag. Tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito'y. Nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan nakparakan ka balasang ko. Agyaman na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba, di ba panijibalay da? Yung kasarong karan Nakababain mo't nga rin ti mapan ijay.
Pagbainam ko makit na sayat matlat ta titrato ni Clara kadata nga oray kasjay timpakpakita mi deken ko na. Ay, jak ni namnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agduduma ti negosyo na. Nagagit nga may ni Clara bakit buo nga amin ti kinagagit na dagijay. Wen nga roda Naimbag pa ikat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam day tadabid. Na. Nagdakkel mo tabag mo. Agbakasyon ka? Ay, ada kamot na ba? Wan tatang, tag naudak manan dito balay. Anya, Apay, nagapa kayo di swapang asawam? pinagtalaw na kiti balay da nanang. Sininaan na kom. Anya? Ha? Gusto mo? Tadyak mo lakayat day diyang agbalin na manugang. Anya nga raw ti plano mitibiyag mo itada bay. Jak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mo. Mapan kami iti ayanda inton madamdama. Sige lang tatang. Mabainak ngagpakita kan Clara. Amok kadakkel tinagkurangak kadakwana iti anak mi. Ay wala. Naimbag tamom na ita. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga rin tatang. Isa mababainak kan kuana. Urayin niyo biitin di apo ko yun, nana. Tata, tapaawi din manipod ije pagadalan na. Wen, saan kami mat ngagdardaras balasang kaw? Oh, at ti merienda yun, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan niyo kini Travis. Ay, pasensyakan Nadisturbo na kan, Clara. Ayos na, ang tata. Uray ta adadagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon, tanapudot pa'y titaraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Oray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at lata titratong kanyak. Diyak kaya ti adak agura na, nana. Isu asaan kayo akagura. Ay na, agyaman akbalasan ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta ka nun, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakkel tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David, Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat nga may kanak iti may sapay agon daway amang sulit iti ado nagkurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta ka man ti amin kadata. no may papan kan Travis, saan ko nga iimot ti anak na kan ka? Namjakon kaya ti makisinublan kan ka, David. Isu sorry. Clara. Clara, agsakit man ang tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yun aya. Rinabiimot la akastakan da bayd. Puyatan nakmo launa yun anak ka. Sa akong kamalan ti sakit na nanay ko. Ay, sige tayo bak ni tatang mo. Itaray da kalangan ni hospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadaw ti timpuara sakit na. Ay, huwag nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga rod mabalin tag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Una yun. No sanda ko managsinakin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kwana. Sininaan ng tumang kami niti. Basol mo kakonsintidor kamot nga may. Pinanuy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon na ita. Diyak kayata nalagipon. Kababay na denggan.
Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan shoutout mampay kani Stanley Balag dita Pudtol Apayaw, Evelyn Kalindas dita Dubai, Lord Jury dita Macau, kan Resty Vilota dita Isabela. Manipod man kani Kabsat Duro san napud nanagan tintay patangatangi drama itang gastoy tikunana. Dir man ang biyanang, adanak ko a profesional. Kaya't gaputa di adal ti anak ko no mabalin siya kaya't nga asi tagbalin na at trabaho na. Kan oray tagbalin, anobyo na. Ti kayat ko katpada na matla ko profesional, ti pakirelasyonan, wano pakiin na yatan na. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Itata, nakagraduar ka na nako. Anya nga ti planom nga ramiday. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaymutan. Mano atawin mo't apuro adal latan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho Adakin ka, ano kas ti kayat mawanak ka? Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti ingraduar na. Sabali mo't tararamidan na. Ay na, saan mo ka maatultuladan dahil akasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas ngagpay sa ungam na itabat agman-manik yung aramidin la. Wan nga ro tatang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manin dagito'y kuko. Ipa-extension ko manin dagito'y kuko. Ay na, di kanto man makalaban no patid dugam lagi tako kaum. Isunto man lang ayal alikakamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang day ta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Ado pa'y tilupot amabalin ko nga usaran. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mo sakit diti katulungam dito insan. Huwag nga rod, sika ko mati isuro ka kaduak. Ngam amok mo tasaan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Ayun, ilibre mo ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumot, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan. Ikaw na. Anyat kaya't mga meriendaya. Mabisinak mo tankat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga rod, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy pagpalengkiyo. Ang damot ditante pagbayad nyo iti silaw kang danom. Ay na, naimbag man ta nakaurnong kamula ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kanada pa'y pagpalingke. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabit la mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan ka agbirok iti trabaho anak ko. Ang damot ten trabaho? Kas makita yung mat, inaldaw aday wandak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan, no may apply mo tay inadal mo anak ko. Ay nanang, pasensya kayo, ngamjak kaya ti mga opisina. Naragsaka kita nyaman nga aramida kita. Alang arod narigat mo at no kontra at ti pagragsakam nga aramitan. Makaamu ka anak ko. Tatang, nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo. Igatang yung iti masida. Day talaang, Un, tabasit matlati sweldo. di matdakkel akumpanya ti pagtrabahoam so niya. Wan, dakkel nga agpaiso. Ngambasit mati sweldo, tatang. Minimum laang. Adapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwarta ka. Alangan nga itid ko aming ti sweldo kada kayo. O nayay, kunakmal anong dakkel ti sweldo daw. Kapag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laang atatang? Naimbag to laang no maipromotak. Tabaron ngumato ti sweldo. Nay, ada ka man dito yung paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki ak manong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Adun sakit dito ginatgatang mo
Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok namin kat awan umno at trabaho na. Wen ngam adalat tamot matmat gadan na. Sika ngay, nagpalingke ka mo? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak na nagbayan iti bill, ti silaw. Masadutak ngagpalingkay. Inikanak mat ni Sonia iti kwartak, nagsweldo mat na iti kumpanya pagtrab-trabakuan na. Ang masadutak pa yung agpalingkay. Siguro dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ha? Ay, wala. Dakkel akumpanya na jay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ha? Ay, sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila, manong. Alangarod Apag isulang mo't ngamin tinabati a kwartak. Ilimbri ka kung may ti pamasahe ka. Apay, Sonia, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanan tatang, nag-resign na kun. Marigata na kamin. Sapay naguyong jebos ko. No kasta, awan man ang trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir-sir ka matrabaho. Saan abali tatang? Adapay nabatbati akwartak dito'y. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manan iti trabaho. Tanay, asidagmanan ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak man na no makalong out tayo niti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kaket nga rod iti kulihiyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan anala ka ti agbirok iti trabaho? Nadaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadag iti katrabahuan. Nagtatangsit na. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano sama Nasaysaya at paikit din ti agad-adal latan. Tawan problema iti kwarta. Itamad tan, nakarkaro ama pressure. Sonya, amo man na sino tinobyo ni Cheska akasinsin mo? Ni Jerome tinubyo na tatang. Apay ayan. Una yan, nila nagpili mo taniti sa balay. Ni Jerome pa'y matapada aman nalaw. Nasingpat matkit din ni Jerome nagagat pa eh. Una nga may mayat kumamot laeng no adda mabalin na itibiyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay anyo isuti kayat na. Ay wine, kaano nga ipasar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mo. Saan pa'y nga itatatang? At dapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung tumuilang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo dito sagot ko kar kayo. Ay na, ay, agyaman akbaraw. Madlaw nga stateside na gito'y Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayaw. Nakababain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't ko nga minasorpresaan ni Sonia, tata. At dagayang plano makasta, Cholo. Uwan mo't mahal. Nabayag ko ngay nuray ti panagkita ta. Kat kamaudyanan na, nakaawit kamot laangan, Cholo. Siman mo't gayam tinubyo ni Sonia akasinsin mo anak ko. Winanang, nabayangan nga amok dayta Isu na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong iti siman. Ngam nagasatak mutlatak ni Jerome tanasingput nanang. Wala, ngam addamang mga kwachismis anak ko. Adda ka no ibagbaga ni uncle mo may papan itinubyo. Tagibasitin na kano taman nalun lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ni Jerome.
Anya nga ron nga, ka-agriculture tin lepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Just ka balasang kaw. Kanya nga iti plano mitipyag mo. Ha? Anyat kayo tiyo asawa ng kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakapsat kaw. Ha? Kita amot basay balasang kaw. Mano atawanan, manipod nakalpas kay ti panagadal mo. Ang maging gaita, awan pa'y nakitak mo, ita nasaya ta pagtrabaho. Dahil tabot lang kokoko ter aramida mon balasang kaw. Ni agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat ta. Uy, ngamtay kumamot na pimpintas basit Sana nga kalkalkal iti ingron dita. Uncle? Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tayo nobyo na. Ha? Ay, awan na Agbalin kan tulangan nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang na ito no di kat panangisakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamkan ka. Kan mabalin. Sinaam na dyan, Jerome. Tatay baknang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Kan impakat na tay inadal na. Nay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Insarak tay gayam da iti may sa vocational school. Kasta gaya. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali a pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramidin na. Pagyamanak kit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw-awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay niso niya nga'y, kumusta mo't tan manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga rod Tama ka pasya-pasyar da pa'y ita takaububingan da. Ipapas da ti agpasyar tawan pa'y anak da. Wala. Kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo ti ama ti agbalin tong apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbalin na manugang mo manong. Wala. Sana kasi di anak mo, adi na amo tagpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot akin ang maestra ti inadal na iday. Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyin nakidi ngam, masaduta. Anya nga tanong mga alakamot iti education units mo. Barang mangisuro kamay. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho ka iti dua, wano talo abulan, agresign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia. Ano mo't ti kwartana? Saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanan iti barko. Manuabulan manen ti palabsan santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta, manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata kon. Kababain Bayan nyo ta ang sapulak tumanan iti pagtrabaho. Alang araw, anak ka. Kat sa pala kumaata, agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahoam. Panunuta nga dapay nang iti adim nga agad-adal. No kanayo lakas ta, ay awan mapasamak iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa mutan. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ka. Saan kayo nga agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day ta agbalin nga apo ka. Ay, inyawag mo ka dahin ka ni Chulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawit ka day. Kano ngay kasar na ka? Di nakpay rin-replyan. Ngam nakita na mo tay message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na. O kat inawagam ko Di na matsungsungbatan ti awag ko, tatang.
Manmano lang ag message manipod nagsubli ijay barko. Ay, kita mga nobisya. Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumuklukmag ni Sonya. Masikog ka din. Ay, wala tay. At ganto na po ka. Putot, tisiman. Kahit apa man na makaawid man na ni Chulaw. Pagkasarak idan. Jak kaya tarong marti ubing di na pa'y nagkalaysa. Kat kaano ngay nga agawin, Manong? Awan pa'y mo ti text wano awag na kanison niya. Makumikom nga men iti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Kat sapay la kumaata kas talaang nga agpaiso. Like, anya ti kayat mo asaway. Pagdua-duam jay siman amanugang kaw. Ay, Saan man atila sasawmat si Kalite? Ti ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin ang manugang mau? Ay na, saan ko nga apalan diya manugang mo, Manong? Apay ko mga apalan. Apalam! Apalam, lete! Apayan, Sonya. Bigbigat, agsangsangit ka. Kasla di ka pa'y nakaturturaw. Ay, ang mga ano natin mapasamakin ka kan itisikog mau. Sapay madlawan ta tiyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In-black nak pa yan. Anya, Awanin tatang. Intarayan na kung tiyamati si ko. kasano nga ron itan? Kunakman no nasingput na di atsulaw. Nasingpat hindi saan na pa'y anaala ti kayat na kanya. Ngumidi nagsikuga. Awanin tatang. Saan na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samat kan. Wenches ka, kabulanak itan. Ngam awan pa'y lat urnong ko. Parikot ko nagpas ngayak. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho idi aya? Awan ata sa anak mo't anagbayag ka dagiti kumpanya anastra ka. Napili akmet ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabaho agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa a posisyon ko idi, naipromotak ko maitan. When amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Kan, apay, awan ka ti at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Kuna na apatulodan nak iti busbuset nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y mati kuna na nga ipawit na. Anya, kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka mataninsan. Nailaw anak insan. Adamat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay, sus. Mala, makipaglading itakinsan. Ala, masapol nga agbalin ka na tibker para itisikog mo. Umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Agyaman na ka, anakan. Agkukuku kamot manayin. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Sana, uncle. Bakasyon nga min itadagiti ubing. Iso aday to'y mananapan nagkukutaramidak. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay, narimwar. Napan man nagpakulutan, Diyak masango akulutan atan eh. Agsasaruno madagiti customer ko nga umay agpakukong. Imbag pa'y kadadya kabsat ko ta pakulot apakulot. Ngamda tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax nito'y balayaw. Maringringak iti anak ni Sonya. Saan nga agpakaturog? Isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay. Takas la mantika mo't amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't nagsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, uncle. Anusan niyo pa'y laang, Di na lang arunan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugkit gain.
Sapay nagmangit di anak na. Masurunak. Karup-rupa paimot na di siman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na di. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, Uncle. Suray kanakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni Uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayan yun tinapalabas, Uncle. Bumangon ka man dita si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagay. Saan ang mabakbakantay? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo, kat makaturturugak pa lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang maisaang akanintayaw. Agsuro kakitimot tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo ididay tatrabaho. Ita, durugandak nagmanicure. Ay, awan usum ko dita. Kan kababain. Di adala, ng mapanakla agman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Tadi mo mo't lang may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasudos kamot nga main. Pakaragsakan yun to pa'y idinaaman nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngamsan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska, nadiskarte. Tatang, Doon napigsapay ko manang iti matak agad. Sursurwag mo tikas iti trabaho ni Cheska. Nga oray lalaki ak. Kapno adalang may saang. Ang nakapsut mo't ngaminan lang iti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramidak? wanan a insan, padasag. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a pwestong. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabit da masuruan. Si kanto lagit din. Agyaman na insan. Lukasta, agkasaran da Cheska kan tinobyo na kabagays. Wen manong, inton umay abulanen. Ay, imbag pa jay anak mo tay kasardan. Ngam jay anak kaw, ay, linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinobyaw, tama nga nulukwendan tumanan. Imbag pa'y ka jay anak mo, ta oray man nanon lang jay pakiasawa na, bimak nang, gapoy tinaglawa amula na anat natangkan prutas. Ay wen, talaga ngamin ang nagagat jay agbalin ang manugang ko, manong. Awan makunakkan kwa na, nasingput pa'y. Wan nga raw. Kabagays, sorry mababainak ka na kayaw. Ano nga min ti sinasaok iti kalabas may papan ka na kayaw. Kat ita, lamlamotak amin nagijay nga imbagbagak. Alakot anya nga road, tay kunada nga roden. May palubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris iti nagbiddutan tayo.